Ej, čao ljudi, ja sam Grim, dobrodošli na naš novi kanal. Danas ćemo igrati Hunger Games na KGB serveru. Pod naš, mislim da na to da imam još dva člana ekipe, to su Rex i Lucy. Veliki pozdrav za njih. A najviše, boga mi za Lucy, zato što Lucy snima sa drugaricom, ima svoj kanal i još snima sa nama, znači mnogo je vredna, ne može baš sve da stigne, ali pokušava. A za Rexa pozdrav zato što on je naš artist, on nam pravi intro, untro, sve živo. Da, sad sačekamo da dođem do nekog Hunger Gamesa ako bude moglo. Da, evo ga, onaj tamo, može. Samo vidim, da li imam vremena, uzmem kit, okej. Obožavam ovu mapu, ovo je najbolja mapa na svijetu. Vidi kako lep skin. Steven, ovaj me ubio prošli put. Bacio mi TNT. Sad ćemo sačekamo još 4 sekundi. Valjda mi neće puštati za to što snimam na YouTube. Tri, dva. Valjda mi neće uriti za to što snimam na YouTube. Evo, jedan veliki pozdrav za Stevenu sa KGB-a, znači dečko ili devojka odvaljuje koliko dobro igra Hunger Games, znači pobedili su me par puta, nisam znao gdje se nalazi, a kamoli šta da radim, znači ekstra igraju na ovom serveru, nema čitera, to da vam kažem, retko ko je čiter, znači nema hakova, nema ništa. I da ima hakova ne bi mogli da se izbori, a što žestoko bi im lagala na ovom serveru hak. Valjda me neće uriti što se jedem gore. Evo ga čisto. Da, samo da vas podsjetim, u opisu videa će stajati link od web sajta i od Facebook stranice, tako da posjetite i tako to. Stajat će i u opisu videa stajat će čak i neki od kanala koje trebalo bi da subscribe-ete, znači ljudi se trude da učine gameplay lepšim, jer ipak ovo je Balkan, nema toliko popularnih baš youtubera od ovih početnih koji su tek počeli da snimaju, tako da subscribe-ete sve i bit će ekstra, znači shit. Ako bude u snimku lagalo, znajte da je Fraps nešto zeznuo. Nije baš pouzdan. Sad dobar je program, ali nije baš pouzdan. Znate, na drugačijim računarima drugačije radi. Na primjer, na malo laga pri okretu, kad se okreće. Evo što ima ovdje, ima li ovdje nešto lijepo nešto. Shit, za malo da upadnem u zamku. Imao sam sreće. Ovdje. Nemam ih sve.
nisam baš nešto najbolje u Hunger Gamesu, ali ću da se potrudim, da bude ekstra. Valjda ću da killam nekog do kraja epizode. A za epizodu ima vremena. Bar 20 minuta treba bude duga, znači ne želim ono da bude 15 minuta, tako to je. Shit. Sve imam, okej. Kapa to. Kako volim ovaj Hunger Games. Shit. Kako mrzim ovaj parkour. Evo shit. Metalna kapica. Gdje ima, ovo bre, zlat. Ovo mi ne treba ništa, ovo ću ostaviti. U slučaju treba se regeneriš. Sad sam jevo ješ. This is the trash. Valjda ću preživjeti do kraja toga. Oh shit, kako mrzim ovo. Da li postoji izlaz napolje? Ovo je čista zamka, nema izlaza. Možda ima... Što bi da mogu kopam ovaj pesak? Idemo dalje. Pukao je net i izbacilo me sa Hunger Gamesa. Idemo još jedan. Izvinite zbog prekida. Nema nikog. To try. Ok. Idemo kit uzimamo. Povezat ću ova dva klipa pa će bude ekstra. Mimo. Evo pozdrav za Mimo. Ako bude ovo gledao. Tako, da posjeti YouTube. Sad će mi da ih lomim. Ako nas opet ne izbaci. Čekaj, uzmem malo da kupim nešto. A ono, no. Sad ćemo početi. 20 sekundi. Ajde. Kako mrzim ide 10 sekundi, Hunger Games. Imamo sve. Trebali bi sad krenu. 2, 1. Idemo da pokupimo čestove odavde. Gdje još ima? Da. Idemo dalje. Neko su već ubili. Idemo dalje. No. Idemo. Ako čujete nešto u pozadini, ne osvrćite se na to. To je TV. Idemo brate. Da li ima nešto u ovoj stanici? Idemo. Ima ovdje.
Evo, pola smo metali, idemo dalje. 0-0-0. Valjda nas niko neće napasti da budemo uzimali odavde. Često. Samo kažem, ima onako ljudi koji varaju, nakon koriste X-ray i to, ali retko kad. Cijela se veta. Idemo. Sad ne može niko ništa. Ja samo maču ruke obavezno. Da li neka centra ili tamo da se vratim pa idemo okolo. Idemo. Ako nama što uzimo među dve solucije uzmemo treću. Idemo dalje. Samo još jednom da se izvinim zbog pucanja interneta i prekida. To ćemo mi sve lepo da uradimo. Brate, nema nikog živog. Idemo ka centru odmah. I pokilamo tamo. Idemo... Brzo, ovako prvo. Idemo. Nismo stigli. Idemo dalje. Idemo ko još HG5. No, starting 1. Ovo je dobar Hunger Games. Obavezno igraći na ovom mapi. Ostavit ću vam IP od KGB ako ga nemate u deskripciji. Sljedeću epizodu snimam sa Rexom, tako da će biti i intro i svega. Počinjem za 4 sekundi, odigrat ću još Hunger Games i završit ću ovu epizodu. Idemo sad, čekamo počne, ti. Ovako ime ima moj drug. Sorry, nema. On je Understeel. Glupo ima. Pozdrav za Čobela. Sad ćemo počnemo sa gameom. Hoću da kreneš malo sutra. Ne valjam odmah vam. 3, 2, 1. Ima vama dosta čestova, moram da ih pokupimo sve. Brzo. Ovo je najbolja mapa ikada, ima najviše čestova, svuda ima. Znači ovdje je zamka.
Parkour master. Ja neko znam. Ne vidim nigdje imena. Pekamo. Ovdje ima često. Ovdje iza stjepenica. To. Može. Prodat ovdje. Ima i vama još neki često. Ovdje, negdje, tu. Neću mi ga bit ću nam drugog. Zaboravio sam, nema modela. Daj, kakav for. Da li da igram još jedan? Ajde da igrat ću jedan. Ne, betić, ne. Evo idemo ovdje u trojku. Ovo nije loše, ali malo laga ova mapa. Idemo dalje. Sad ćemo ih izlojimo. Prazna mapa. Aj, HG 9. 9 kao dobro. Evo, punim se mapa. Idemo tamo. Uspjet ćemo ovu da pobedimo sigurno. Ovu mapu sam naučio na pamet. Sam igrao na 200 puta na njoj. Nisam za git. Jesam za git. Ali opet ću ga da se završim. Ovo mi je moćan skin, on tamo. Vidi ga će. Gdje? Ima lepac. Idemo, 30 sekundi. Idemo. Napunila se arena. Idemo. Otišao. 20 sekundi, 20, 20. Idemo. Kako mrzim da čekam ovoliko. Come on. Čepalni. Ajde. 4, 3, 2, 1, krenuli smo. Trčimo. Znači počeo leti TNT. Kako ime za lek? Jo, možda ćemo dobiti...
Idemo. Su mi pobijemo ko mačici. Imamo da mene mač. Da mene sad. Osjećam link ako ste tek počeli igrati. Osjećam link od crafting guida da vam pomaže da pravite to je za craftirate iteme i sve živo. I vi da jednostavno uživate bez muke. Što vam igra često, eno ga često. Nešto mi danas neće, obično pobjedim svaku koju uđem, ali danas nešto neće. Ne znam zašto, možda zato što prvi dan snimanja malo me hvata nervoza i to. Ali ovako ekstra, znači se drugarima snimamo, igramo ono što volimo. Realno, po meni Minecraft je jedna od najboljih igrica koja je ikad izmišljena na svijetu. Sad gledajte GTA 5, poredite Minecraft i GTA 5. Nema što se poredi, mislim. To je GTA 5 ipak ima lepšu grafiku, ipak izašao 2015. 14-15. Znači, ne možete nikako da ih poredite zato što Minecraft izašao, ima ja već igram 3-4 godine. Znači, znam kako, propratio sam skoro sve verzije Minecrafta, update-ovala mi se stalno, novo sve. Ali, važno je da uživate dok igrate i da se zabavljate. Znači, ovo je izmišljeno za zabavu. Mislim, neko gađa strelom. Ali ubično ako mi bude pogodio še strelom. Znači, shit, au. Ladan sam dobio samo dijamantski meč. Ne uglađen jedan chest. Ali realno. A ima još 5 lebova. Uskoro će biti jedna epizoda sa Skywarsom i Sky PvP-em. Samo što znate, ja nisam uopšte dobar, znači mene killaju svi u Sky PvP-u, u Skywarsu sam skoro pa ne pobediv. Zato što mrzim je da skačem po onim kockicama i onim sranjima, znači to je meni čista glupost. Volim da u Skywarsu da se zezam čisto, odem i pokilam i sve i sakupim stvari dosta. Ali ako ne volim u Sky PvP-u zato što možeš lako da umreš, možeš da te skinu strelama, da ne izađu sa onog spadno one save zone. Znači to je meni čista glupost. Fali mi samo shield. A ne, imam dijamantski mađar. Čekaj da proverim situaciju. Shit. Hvala sam bačio dijamantski mađar. Shit. Ovo je najviše moguća zamka ikad. Kad bi se im Ender Pearl da bacim.
Ima često gore, ima često gore. Ajde. Samo da mi bakle ne spriječi da prođe. Evo sad. U to, u put. Ja kupim sve iz čestova. Šta god to je. Sam mi fali i kožna kapa mi dobro došla. Bio sam jače obučen njega i on je poginuo. Daj, brate, kako je počeo neki, brate, cheat, brate, ajde malo ladi. Malo manje hak. I ništa ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.